ati yes sir, kubera ko mukunda gusambana namwe ngiye kubahereza abakobwa mukwiriye kujya mwambarira condom maze kumukuramo ikariso. Namba rimwe, niwumva umukobwa ati aba Michigan, my brothers, uzibuke kwambara iki? Condom. Namba 2, umukobwa uba ahantu bita Kentucky, turacyari muri Amerika, ahantu bita ngo Louisville, my brothers, uzibuke iryo jambo. Niwumva umukobwa ati numukonyine kazi, amaze imyaka ingahe? 2 muri Kigali, my brothers, atuzambare condom, ni igiswako kigendera. Namba 4, niwumva umukobwa ati numugogwe kazi, akaba amaze iki? umwaka umwe muri Kigali, my brothers, uzambara iki? Condom. Noneho bongeraho n'ikindi, niwumva ava mu nkambi, atuzibuke zingahe noneho? Condom ni zingahe? Namba 5, niwumva umukobwa ati n'umunyamurenge kazi, ngo aza ahantu bita muri Kenya, ngo yabaye muri Kenya, my brothers, wa sinoma nkubesha wa ntacyo byoba bimarira, nama nkubwiza ukuri, ntacyo byoba bimarira, sinoma nkubesha wa. Uzibuke kwambara condom, bamara abasambanyi abo bakobwa. Namba 6, ava za Rubavu, noneho ngo atuye ahantu bita ngo za Mbuga Ngari, aho ngaho muri ibyo bice, my brothers, uzibuke kwambara condom. Niwumva umukobwa ngo abaza Rwamagana, ngo amaze imyaka ingahe? 2 muri Kigali, bro, wa nabo nabasambanyi, barazikunda, bakunda diki, bro, uzibuke kwambara iki? Condom. So niwumva umukobwa ngo aba muri Brussels, my brothers, ati hara ni igiswaku, ati mva, uzibuke kwambara condom, my brothers, uyu munsi ndabarabuye.